Joro kuri stade rimwe na Rikari turi kumwe na Bubuni abana ba PFC twahuraga mu mihanda ari Nyamirambo aravuga ati ejo muyiha umwanya rwose mutwabarira ati ya minota ntongeye kuyivuga ejo muyiha umwanya ikeneye ko mutubwira urwego mwatubonanye se bibiri kubusabira definisi urwego rwacu se twakinye neza turatsindwa twakiriye se twarushijwe bikomeye like bakeneye kumenya ko abafana kenshi ntago bakurikira nyine ngo barebe ibintu byose bone igitego gitsinzwe nande boom nibyo ariko rwose bakeneye kumenya kuko ani makipe yo mu Rwanda PFC irarusha honnêtement irarusha rwose n'ubugira icyo ukabona tsikiye kuri Bugesera tsikiye ku yindi kipe ariko irarusha bakinyi beza abafana ba PFC baramutse bamenya urwego rwabo ari raporo y'amakipe yakina Champions League amatsinda nibwo bamenya ngo ese koko twajya mu matsinda sezitaha cyangwa biracyagoranye bakeneye no kumenya urwego bariho ku munsi w'ejo face à face na Hilal so Hilal rero nabonye ejo biteguye Champions League cyane ejo arabyoroheje pe mu bakinnyi 11 abanza mu kibuga muri Champions League habanje mu umwe gusa bakinnyi batandatu nibura ndi kuvuga nibura kuko mu gice cya kabiri wabonaga ko ari abaje vuga 11 yavuga itavuga 11 umuzamu hari mu kibuga muri gusa sikuri bari gusa nadama kuri bari umuzamu na Mustafa yasubiye muri Al Hilal yari muri azamu bigira murekura arazamu yamuguze muri Al Hilal atangira ari umuzamu mwiza Mustafa agenda amanuka nagiye kubona niyo muzamu wa Al Hilal ntabwo nzi ko yasubiye muri Al Hilal kazu ubusanzwe Al Hilal iri gukina shampiyona y'u Rwanda yahinduraga ariko hari abakinnyi batahindukaga Rupapuro bateye ubwoba abakinnyi batahindukaga harimo bari muri Algeria harimo abo ku mpande babiri inyuma abadefenseur babiri b'abakongomani Uruzoro na Ibuela ubundi basanzwe bakina iyi shampiyona kabiri na gatatu bakoresha cyane rwose match zose ariko nabo bombi bari babaruhuye sare wabonye ko no muri Ajax harimo bashya cyane defense yose iyo Clement bamugura ejo ari gukina nabo yari gukina kuko simpamya ko Al Hilal ibanzamo nyayo ntabwo yabona umwanya pe bamushaka nk'umukinnyi mutoya w'umunyarwanda wamenyera akamusimbura ariko muri bari abakina ni n'amazi ikipe zikomeye nuko igihe cyose ziragura kandi zikomeye kuki ishaka Clement kandi ikomeye nuko mu mikino nk'iyi baba ngo bigeze ahakomeye tugomba gutsinda shampiyona tukanatsinda Champions League n'abitwa abasimbura babo bagomba kuba bakomeye bitandukanye na APR abasimbura babo bayiragwa Haji n'abandi ubona ko urwego rwabo rusanzwe umuzamu Adolphe na mbega abasimbura ba APR sibo bakwiye kuba ubona ko ari abasimbura koko ariko uretse ko n'ababanziriza APR ikeneye kubwirwa ukuri ngira ngo nibwo nabitekerejeho nimugoroba navuze hano inshuro nayisana bikubwiye utabyumva mbe kuvuga inshuro ebyiri utabyumva naravuze ngo APR ikeneye abakinnyi bashya 11 kugira ngo APR ijye mu matsinda kuri buri mwanya narabivuze uyu munsi ngira ngo abantu batangiye kumva icyo mvuga ariko bagiye kuyibeshya ngo baruboneka barakomeye babaha amafaranga menshi babongerera amasezerano ariko sibiyo bakomeye kuri za Muhanga guza ikipe zoroshye ntabwo watsindwa n'ikipe ya kabiri y'abasimbura 2-1 ku busa nta na kimwe ubonye kuko uri kure cyane y'amatsinda kure kuko abanyamahanga bawe bose ni bazima bose babanjemo abemerwa ntabwo wava ngo watsinzwe kubera ko baramini batari barimo ntibaheruka mu kibuga no n'abanyarwanda n'abanyamahanga ufite base kiganda bande n'abakinnyi basanzwe ku rwego rwa shampiyona tujya kuba rero twinjira ku mukino wari ukomeye wabaga ku munsi w'ejo ikipe ya mbere nziza mu makipe mu Rwanda yitwa APR Football Club ikipe ya mbere nziza muri Sudan ari kuri gukina mu Rwanda ibikombe byinshi wabo yahuraga n'ikipe ubundi n'amakipe bikombe ahuraga rwose ya mbere nziza muri Sudan yakinishije ikipe ya kabiri mu Rwanda yakinishije ikipe ya kabiri ya mbere hari n'umuntu ugeze kuvuga ati nk'ubu APR tombo ya Al Hilal ntabwo yene ubu Al Hilal yakwirwa ijya Libya hakuze uko nanjye ejo nabi yakwirwa kwakira APR muri Libya ntabwo bishoboka irasira hano yakwirwa igisaba kujya muri Libya cyangwa Mauritania reka match zombi zakinirwa mu Rwanda ako mwanze mume congratulation ejo prediction yanjye yaciye yateze ko nabonye n'abantu babinyandikira ngo Rikari yari yabivuze nabwo media rwose ariko kubera ko ntigeze menya byarumvaga Joy ishoboka ariko nanjye uburyo APR yakina ngiye kuvuga ko APR iri gutsinda
kwari ukubarema agatima ntabwo aribyo nizeraga ku mutima wanjye Lorenzo ntabwo uvuga ikintu ugaruka ugisubiremo kandi iyo biza kuba byo koko aperi gatsinda ngewe kanze mubwire ariko se ntabwo nayivuze prediction ya tujya gusohoka hano mu kiganiro We. naravuze ngo nukwiyeza nuku nuko wongeye ukiyanduza nukwihoma kuki wongeye ukiyanduza se nukwihoma kuko ngewe ntabwo natekereza ko aperi butsinda Hilal pe ko yari motivation nangaga guca intege abasore ko baradukurikira cyane abakinnyi ba aperi nashaka kubapakiramo ko bari butsinde bagenda bafite iyo spirit yo gutsinda ariko byari gushoboka ariko natekerezaga ko kuri ari hira ya wari wavuze draw nahise yavuze yavuze win ya peri nahise yavuze draw senior sam yavuze draw na horaho yari yavuze yatubwiye ngo yavuze ngo ikubiye kangahe ikubiye kangahe iri Hilal ayigure Axel ariko Axel nawe bari kumwe ntabwo nzi icyo yavuze ariko Axel uko muzi ntabwo ari kwemera ko aperi itsinda yaravuze ngo ari hira ikubiye kangahe kuko Axel ntarya imboga Axel ntava ngo aperi ngo bandebe neza Axel uko muzi ntabwo yemeraga ko aperi itsinda uko byanga bikunda yansekeje cyane yafashe telefone yicaye aho ngaho abanza kumenya ngo segana ngo nayisa ngo aryo baracyabetinga amakipe yo mu Rwanda ikubiye kangahe ashaka guterekera aho ari Hilal ari hira ikubiye kangahe ariko twinjira mu kibuga nahise bivuze ngo iratsinda yashaka kuvuga ko ari hira itsinda arashaka kwinjira mu kibuga y'amasaha ngo bigende gute uretse tukagenda gake gake ariko twihutisha content yanjye urashaka ko nayinyunyuza turaza kuganira nagiye kuri stade ngiye gukina turaza kuganira turagera ku bafana turagera kuri line up match y'ejo siyo kuvuga umunsi umwe match y'ejo niyo kuvuga icyumweru match y'ejo dufite ibintu byinshi ipfunyitsemo ibintu byinshi twinjira mu kibuga tuyokora ikipe itwaye shampiyona ngo bakimfungurira mikoro twinjira mu kibuga ikipe irimo gushaka igikombe cya karindwi gikurikiranye mu Rwanda idakorwaho yemerwa iratsindwa niyo abasimbura 2-0 kabura na kimwe ni ukuvuga icyumweru match y'ejo ifite ibintu kuko Rayon Sport ntiheruka igikombe cya shampiyona kurya 4 n'iki 19 nibwo iheruka shampiyona ikipe rero ifite ishusho y'u Rwanda niyo uvuze shampiyona y'u Rwanda umupira w'u Rwanda ni nkuko Bayern Munich imeze ni Paris Saint-Germain niyo ifite ishusho y'umupira w'u Rwanda ni nkuko Yanga itwaye shampiyona enye Simba ntiheruka igikombe cya shampiyona buriya nubwo igitsina muri Afurika ariko ishusho ya Tanzania ifitwe na Yanga Simba nayo yabanje itwara 4 Yanga nayo irazitwara 4 imyaka 8 nta wundi ukoraho ariko uyu munsi Yanga ipizwe wa mugani baravuga ati ko nayo iratubeshya kuko turimo kubona ko ari iyobeshya iratsinda mukeba nkuko nyine aperi bigenza ni 3 ni 4 ni 2 kubusa kuri Rayon imeze nko kugeza ingaro niba ibikombe mukeba arapigwa aho bahuriye ariko se nanone ku ikipe y'abasimbura Hilal yatinye igezaho nkoze verification nsanga abakinnyi babanza mu kibuga muri Champions League ni 2 rero babanjemo uwari kapiteni w'ejo asanzwe abanza ariko siwe kapiteni uriya mukinnyi witwa Warrierdin Pogba kapiteni nyawerega ni Mohamed kapiteni wa mbere ni Mohamed Abdelrahman ndavuga rero uriya wabanje yambaye brassard abanza ariko siwe kapiteni Warrierdin Pogba oyakina hagati akina n'uriya uruhara niwe Kaseri ariko n'umuhanga oyakina ndumva akina nka nimero 8 Pogba ureba neza kuko yambara 21 wakanwa mwirabura cyane ubwo akina n'uriya w'uruhara Pogba akina hagati uruhara yitwa Salah Adil niyo bakina hagati na mbere yuko tujya mu kibuga na isa tubanze dufata umwanya dushimira abafana ba peri ngejo rwose cyane biriya nibyo tuba dushaka sharika ntabwo ni ukuvuga abafana ba peri gusa utarajyaho uri abafana ba peri umupira w'amaguru mu Rwanda abafana ba peri ngena nibo barimo benshi ariko n'abandi banyamupira ariko abakunzi ba peri bose ko arimo kwibeshya Adetunji ntabwo akibanzamo reka ntabwo ari umuntu reka mu benshi yaravuze ngo ababanjemo ngo ni 2 ngo ni kuri bari nanjye yabinyandikira ariko ntabwo ari byo Adetunji ni umusimbura yakinaga uriya kapiteni yaravunitse Mohamed Abdelrahman ariko nyiri umwanya aho aziye Adetunji yabaye umusimbura rwose ahubwo we ari kwibeshya uwabanje masanzwe wanza mu kibuga atari kuri bari ni Pogba ko ndebye match za Champions League bakina na MC Alger yari mu kibuga yari yabanjemo bakina na Mamelodi yari yabanjemo bivuze ngo
Pogba n'umukinnyi ubanza mu kibuga nimero 21 Lorenzo we na Adama kuri hari bari umuntu uvuze ngo mwita uyobya ashaka kuba ari umurayo ntabwo yirirwa ubaza ngwiki ngo ntabwo ari ikipe ya kabiri ngo ni iya gatatu ni akabiri ngo mwitegereze neza umurayo original ntanyibwiye simuzi None se- ariko wihita umenya none ngo se abari kuri ari ku ruhande benshi rwe abari kuri benshi saba ikipe ya mbere abari kuri benshi bagiye basimbuye nabi ikipe ya mbere ba Champions League ibyanga bikunda Eh. kuko ngo n'ibyanga ubibonera mu minota byo gutinya ngo batavunika kubera match ya rupopo n'ibyanga muri 30 ya nyuma no ngo turashyiramo intwaro nyazo hatari haruna nomero 10 wabo akabavuga toye ntakunda gukina champion uriya atsinze igitego cya mbere muri Afrika y'Epfo uwo yajabuye umupira gira umugisha arawumuha itsinze akiri bibiri inyuma y'umwataka niwe Itsinze atsinze hasi. bibiri byombi itsinze ibitego bibiri Yitwa. Abdulrahman niba yitwa nde Abdulrahman Abdulrahman banza ariko nimero 8 ntajya akina shampiyona numero Abwe nimero 10 8 akina ku 10